አጋሲ ቢዝኒ ሙጫዮ ንሲን ጋፈቴ አገነረት ደብሱጂ አይ ሰው ተዘግዝቆ የተሰቀለበት አካባቢ የት ነበር? በተለይ ለድጋፍ በተጠራ ለሰላማዊ ሰልፍ ከሻሸመኔ በፊት ደቡብ ውስጥ በነበረው ግጭት ስንት ነገር ነው የሆነው? እኔ እዚህ ሀገር ከመምጣቴ በፊት ጋፊን ጨዮን ጋፈቴ ሜዲኮ ዮናይ በተለይ ለድጋፍ በተጠራ ለሰላም ጨዮን ጋፊን ጋፈቴ ሰበይ ሳቲን ዋንቴን ናማ ብየ ኬሰቲ አጄፋሜ ሰኑ ፈንዲፋሜ ቀለሜ ሻሸመኔ ኬሰቲ ከነማን በላሪፈቲ ማን ዱበትን ጀቴ የትም ግን ሰሌክቲቭ መሆን የለበትም። መጀመሪያ ግን የጀመረው እዛ ነው አይደለም? ሻሸመኔ ላይ ድርጊት ሲፈጸም አይደለም? ከዛ እስቲ ከዛ በፊት ንገሩኝ። ነቲሜቴን በከታችን ዱረት ረኮንገል አይ ሰው ተዘግዝቆ የተሰቀለበት አካባቢ የት ነበር? በተለይ ለድጋፍ በተጠራ ለሰላማዊ ሰልፍ ከሻሸመኔ በፊት ደቡብ ውስጥ በነበረው ግጭት ስንት ነገር ነው የሆነው? እኔ እዚህ ሀገር ከመምጣቴ በፊት ስንት ሰው ነው ያለቀው? ኖ ያ አይደለም። ይኸውልሽ እህቴ ኦሮሞፎቢያ እዚህ ሀገር በጣም ስድ ከመስደዱ የተነሳ ኦሮሚያ ውስጥ ትንሽ ችግር ሲፈጠር ሰማይ ደርሶ ይጮሃል። ግን የዚህ አይነቱ ድርጊት ጥላቻውን አያባብሰውም? ለዛ ነው መኮነን ያለበት። ይኮነናል። ግን ጥላቻውን የሚያባብሰው የቱ እንደሆነ ታውቂያለሽ? አንድ ቦታ የሚደረግን ኩነኔ በጣም አጋኖ አንድ ቦታ የሚደረግን እንደዛ ጋፊን ተሎን ጋፈቴ ረኮ ሻሸመኔ ኬሰቲ ገሌ በላሊፈቹ መልቴማን በላሊፈቲን ጀናን ሻሸመኔ ቆፈተ ይዴ ለከቴ እንሲን ገባብዱቲ ወንን ዱበተ ይዴ ፍስሪ ኮሰና አፊ ዱላ ቃጨቀሳ አንከስ ጋፈቴ በርካ ኢራኤ ገለመለ አኩመ ቢየት ረኮን ናኑን ኢራኤ ገለም ዋን ከነ ከለ ቦሌ እንገዱ በደ ቱሬ ረኮን ነምኒ ኤገሌ ኦሮሚያ ኬሳ እኒ ከትግራይ ማለቀ ካሳቲ ቆብ ዱራ ሲኒን ጨቀፍተኒ ከናኑ አማራ ካሳ ባሪስንቱ ኤገሌ ኤሳ ኤገሌ መይቲ ረኮን ቢየቲ ተና ላላ በኪ ፖይንት ነሲ ኤሳ ኤገሌ ሲገሌ በኪ ሲንጋፈቶቹ ኤሰራ ኤገሌ ካን ሲንጀ ኤካ ኤሳ ኤገሌ ኦሮሚያ ነም በደጋው ፍረት ደኑ ባለፉት 2 ዓመታት ሽግግሩ ስለነበር ብዙ ጊዜዎች ተካሂደዋል። በሁሉም ክልሎች ኦኬ። ለምሳሌ በሶማሌ ክልል አብዲሌ መጨረሻ ስልጣን ሊለቅ ሲል የነበረው ብቻ ነው ሲወራ የነበረው። 2500 ሰው እኮ ነው የተገደለው በእነ አብዲሌና ጀነራሎቹ ሲያደርጉ በነበረው ምን ይሄ የጂጂጋው የከተማው ሰው ብቻ ነው እንደ የሚነገረው? ድንበሩ ላይ ያለቀው ምስኪንስ ለምን ነው የማይነገረው? ሌላ ለምሳሌ የጌዶ መፈናቀል ውቁ ተባለ፣ አሁን ተረሳ። ዋይ እዛ ጊዜ በዛ ጋር ያለውን የጉጂ ኦሮሞ ለመወንጀል ስለተፈለገ ብቻ ነው የሚያስጮሁት። ለኔ ሻሸመኔም ላይ ይሁን ባህር ዳርም ላይ ይሁን ኤቭሪዌር ሰዎች መገደል የለባቸው። ወንጀል ሲፈጸም መኮነን አለበት። ፌር መሆን አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ ግን አንድ ቦታ ብቻ የምትናገሪ ከሆነ የጥያቄው የጀስትስ የፍትህ ጉዳይ መሆን ይቀርና የፖለቲካ ጉዳይ ስለሚሆን በአካባቢው ስሙ የሚጠራው አካባቢው ህዝብም ፍትህን ከመፈለግ ይልቅ ዲፌንሲቭ ሆኖ ጣት የሚቀሰርብኝ ለፍትህ ሳይሆን ፖለቲካሊ እኔን ለማጥቃት ነው ስለሚል ፍትህን ከመሻት ይልቅ እንዳውም ጸረ ፍትህ ሆኖ የሚሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ እዚህ ሀገሮች አሁን ሰሞኑን ስለመግደል ያነሳሽው ነገር አለ። ሰሞኑን አሁን አማራ ክልል የመፈንቅለ መንግስት ተደረገ ተባለ፣ ሙከራ ተደረገ ተባለ፣ ሰዎች አለቁ። ምን ላይ ደረሰ? አሁን በክልሉ ሚዲያ ላይ የማየው ነገር ግድያ እየተባለ ነው። መፈንቅለ መንግስት እየተባለ አይደለም። ግን የዛ ጊዜ ጠንካራ ኮሚሽን ኖሮ የሆነውን ነገር ከማድበስበስ ይልቅ ትዝ ካላችሁ የዛ ጊዜ ሁሉም ሰው አሳምነው ላይ ሲጨፍርበት አይሴድ ነው። አሳምነውን ከራሳችን ነጥለን ማየት የለብንም። ምን አይነት የፖለቲካ ሂደት ነው? አሁን የመንግስት መፈንቅለ ሳይሆን ተራ ግድያ ነው ተብሏል። አሁን በመንግስት ደረጃ ያ እየተባለ ነው። ያ ተራ ግድያ ከሆነ ማን ነው ጀነራል ሳህለን የገደላቸው? እነዚህ አይነት በወቅቱ አሁን መኮንን ራሱን አሳው ያ ውጤት አይኖርም። ግን ደግሞ እውነታውን ለማጥራትና እርሶ በትክክል አቋሙን ለመለካት እስከሆነ ተጠያቂነቱ እንዳለ እንግዲህ ተጠያቂነት እንዲመጣ ነው ብለዋል። ማለት ተጠያቂ የሚደረግ አካል እንዲኖር ብለዋል። ግን
በእርግጥ የእርሶ አቋምና የእርሶ ምላሽ በወቅቱ ያ ከነበረ እንዲታወቅም ያስፈልጋል። የሚዲያ ስራውም ሚናውም አንዱ እሱ ነው። ጥያቄው የሚነሳ እስቲ አሁን ጥያቄ ልጠይቅሽ። መቼም የዛ ቀን አልተወለድኩም እኔ። እዛ ሀገር ውስጥ ከትግራይ የመጡ መኮንኖች ጦር እያዘዙ ወንድሞቼን በክብራ ሙጨዮ ወንድ ጋፋቴ ዋን ብራ ሳይ ምን አይነት ትሬኒንግ ነበር ሰጥ የነበረው? ምን አይነት ውትወታ ነበር ሳደርግ የነበረው? አንድም ሲቪሊያን መጎዳት እንደሌለበት ለወጣቶቹ ናቸው የነበረው። አንድ ሲቪሊያን ከሚጎዳ ሌላ ብሔር ሌላ ቡድን ከሚወጋ ራሳችሁ ብትሞቱ ትሻላላችሁ። ያን ሳደርግ ለምንድን ነው አልተሰማም? ወይስ ለምሳሌ የቱ ሚዲያ ነው ግን ሻሸመኔ ሄዶ ማን እንዳደረገ የጠየቀው? ምን ሆኑ? ያን ነገር ያደረጉ ሰዎች እኮ በቪዲዮ ተቀርጠዋል። አለ እንዴ ወራት ብዙም የታሉ? እርሶስ ጠይቀዋል? ለምን በእርሶ ስም የተጠራ ሰው በሚገባ እንደ አንድ ፖለቲከኛም የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ያንን ያደረጉት በዛ ጊዜ ያው የቀድሞ ደህንነቶች ናቸው የተባሉት አይደለም። ጋፊን ሲን ሲጋፈቴ ጋፊን ጀዋር ሲጋፈቴ አቲ አከናማ ቶኮቲ ዱበቴ መቃኬቲ ወኒ ሱን ኳጎዳሜ ሲትዋሜ ትጋፍተማ ቀብዳ ሚዲያ ረካ ቀብዳ ganda keke sadda lagame dubbin ati mal gote jedha male warra tikati tinanne okay warra tikale dubbadu jawe ሁሉ ነው ታውቂያለሽ። እየታወቀ ሌሎች ሰዎች ታስረው እሱ ተለቀቀ። ati mal gote jawar jeyo mal sigafate wonni sinjette ante jon ati wansan ati gafatte dubbatte ati mal gote na warra tika okay warra tika mal ega si ina masa warra tika makina ro fi ajjese ህዝብ ለምን እንዲያውቀው አልተደረገም? ለምን እርሶም የሚታገሉለት ህዝብ ባሉታዊ መልኩ እንዲገለጽ ተደርጓል። በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ እኔ። ግን ይሄንን ግልጽ ማድረግ የነበረበት የመንግስት አንቴ ነው ላል ኡመኒ በሩ በርባዴ ዋንሰ ማኢፈን ጉድኒፍ የቴን እንተሎር አናሚቲ ከጉዱ ቀቡ ሞቱማዳ ጀዳ ኤስ ጅራ ጀዋር ሀዩ ጀተኒ እንጀላ ዲምተ ወን ሙጨዮን ጋፈተ ክሊር ati yeroo san rakkoo galeessani mootummaa godhe baltu godhe wanni ce'uun gaafatar kidir eenyu godhe waan san ka jedhu tokko balaaleffachoo lammata waan ta'e sani eega dura yeroo wanni gaafii raakaate maali beektu wanni sun isintu godhe achi godhame wanni ati waamte irra dalagame lubbuun namaa rakkoon biyyattii keessa gale shaashamannee irraa eegalame wala jeesuun namni dura fannifamee qalamuu irraa gaafiin jalqaba gaafatan ammallee maa irrattoon isin jetteen maali mucattiin intalti ka isin gaafatte jechuudha ati balaaleffatteedha laal insani hindi deettimu jennaan akka ummanni beekuuti ummanni si gaafachaa ture jedheen anaa miti ka godhu qabu mootummaadhaa jedhe ስንት ግድያዎች ተካሂደዋል እዚህ ሀገር። ቅድም ያነሳሁልሽ አሉ ትልልቅ የሀገራችን ኢታማዦር ሹም የተገደሉበት ግድያ አለ እዚህ ሀገር። ካን si gaafatan ሻሸመኔ አበባይ ኦሮሚያት ክስተት ሰውዬ ከፌዴራሉ ጋር ካልተያያዘ የመፈንቅለ መንግስት ሴራ ካልሆነ ማን ነው ሳራን የገደለው? የእሱ ቤተሰብ ቲዮሪ ሊያወራ ይችላል፣ እኔም ቲዮሪ ላወራ ይችላል። ይሄን ሁሉ ለማውጣት የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ገለልተኛ የሆነ ተቋም በማቋቋም የሻሸመኔው ህዝብ እያየ የሆነ ነገር ስለሆነ ማምን እንዳደረገ በግልጽ በቪዲዮ ራሳቸውን ሪኮርድ ያደረጉት ነው። እሱ ቀላል ነው ለፍርድ ለማቅረብ። የተደበሰበሱትም ራሱ ማጥናት ያስፈልጋል። ለምን መሰለሽ ነው ጥያቄዎች የሚመላለሱት በስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች የትላንቱን ኢህአዴግ መመለስ ይፈልጋሉ። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ልጨምር አቶ ጀዋር ይቅርታ ተያያዥ ስለሆነ በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች ላይም አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። ይሄም ደግሞ አሉታዊ ነገሮቹ እየተበራከቱ እንዲሄዱ አድርገዋል። እዛ ላይም ደግሞ ጉዳት አድራሾች ወይም ደግሞ የዚህ አይነት ድርጊቱን ያደረጉ ሰዎች ሲቀጡም አልታየም። አማራም ላይ ቤተ ክርስቲያኖችም ከዛ በኋላ መልስ ሆኖም ደግሞ መስጊድ ተቃጥሏል። በታሪክ እንዲህ አይነት ነገርም አይተን አናውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር፣ በታሪክም አለ እንጂ በቅርብ ጊዜ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክም በነውሽ ነበረ። ያው ታሪክን እየመረጠ ስለምናስበው ነው እንጂ ግጭቶች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ። መስጊዶችና ቤተክርስቲያኖች እንደዚህ ተጋኖ በሚወራው መልኩም አልተቃጠሉም። አዳማ ለምሳሌ መስጊድን ቸርችን አካማ ገባኒ እያን ከነቲ ጉበኔ ጀዴ ኤማል ጉብዴስ ስላለ ጉብሲፍቴቲ ጉበን ጀታ ኤሰባ ኬቲቲ ትባታ ጋፋ ቸርችን ድርዳዋ ጉበቴ ማል ጀዴ ዮ ጥያራን ጠቀሜ ማል ቸርችን ሱን ኦሪሌን ከፋለኔ ልቡን ነመሰኒሌ ካሳኒን ከፋለሜን ቄሮ ካሳ ጀዴ ጀባር ማመት አሁን ነው የሚያነሳ መስጊድን ከን ሶዶሚ ሰደ ጉበቴ አፋን ዶቄት ዳኒ ጋፋስ ጩቃለቴ ታየቹ አዳ ማል ጀዴ
hagana guutuu wanni gartee gubate manna amantii iyyan kun mee eessa jira jedhe gartee namni yaggaannaallu jechuun bar ka iyyanii dubbatan kun ijoollee gaa keessaa futee dura charchi gaafattee isin beekna charchi asii kutaa arsii kana keessa gubaniiti masgiidni keenya gubate akka masgiidii akkuma maal kun arsii ba'aa keessa dalagaa jiran kana gaafas illee karraa kee akkasii jechuudha charchi tokko waa kana kan gubanii namoonni ajjeesan charchi masgiidni keenya bakka hunda gubate jechuudha masgiid 38 haga iyyan kana maaltu gubatee hin dubbanne gaafas waa'ee masgiida dubbatee hin dubbanne Jawaar Mohammad masgiida gubatee guyyaa takka maal jedhe beektani barruu isaanii jiraatan qabnaa dhallee bar masgiidni agasii gubatee maal jedhe manoota amantiidhaa hundinuu bakka jirtanii mana amantii keessanii eeggadhaa jedhe guyyaa takka masgiida keenya 38 gubatee nan maal isa gubsiisa qaba waaqachoo barbaadaadha rabbiin waa mara qabuu si qabaa himaat ምሳሌ ከኔ ጋር በነበረው ግጭት ሰው ምን ሲሏቸው ነበር? እዚህ ጋር መስጊድ ተቃጠለ ይላሉ፣ እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ይላሉ። ይሄን ማጋጨት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። እነማን ናቸው? ሁሌ ድብቅ ኃይሎች ሲባል በመንግስት በኩል እሱ በጣም ቀላል ነው። አፋኒማ ቀበላል ናሞታ ተኮቱ ጅራጀ ናምኒ ገርቴ አከነ ጓኒው ኤኑ ኢሳን ከይሮ መራድ ውስጥ ይብለኩት ቃቢ ወላ ከሌንጫ ቀብደ ኤኑ ሂም ካይበሉ ጀሪ በከተና አፋኒ ዳያ ከሲን እንዱበነ አፋኒ ዶርኩ ደም ረቢን ካሊቁ ሰማዋት ወልአርድ ቤት ተዋዶ ሳዲገል መናማ ገነሰይፍ ዳንካን ሲያሳ ittiin dalagachoo gaafa shaabii afuyyaanii gargaaruudhaafi shanii faalloo dhufi dhugoota kaaliqni waa dagataan dagatu akkuma rekoordiin kun qabamee taa'e kana isin qaba rabbiin guyyaa qabaan takka dhufti እሱን አያይዘው እንደሱ በጥራት ያስፈልጋል ጥናት ይላቀይሮ ሲን ቀብ ቆራኖ ፌይሳ በሃይማኖት ተቋማት ላይ ግጭት አደጋ ደርሰዋል አማንያ ሲቀብደጋ አማራ ክልል ውስጥም በሃይማኖት ተቋም ላይ ጉዳት ደርሷል ደቡብ ክልል ውስጥም ጉዳት ደርሷል መድረስ የለበትም እንዳይሆን ግን ጣት መቀሰሩ ሳይሆን who is doing this you የመንግስት አካል ነው ወይ ተቋሚ ነው ወይ የተደራጀ ነው ወይስ ቅጽበታዊ የሰዎች ኢሞሽናል እንቅስቃሴ ነው ያለው what is it ይሄን ማወቅ ይጠቅማል መሰለሽ ዛሬ ያሉ ሰዎች ያልፋሉ ሙጨዮን ከጋፈቴ ኩዌሽን ቁልቁል ሲንጋ እኒ ጋፊ እንደቢሳ ይሄን አካስ ጎዴ ሲን ከጋፈቴ በሪ ወነተ ኢሰን ወነ መራከ ኩመርቲ ከይ ማን ዱበቲን ራ ዱበቴ ነሞታ ቤክታ ዋን ከነ ሲዋን በር ወን ራካቲ ሙጨዮን ወነ ከነ በቀቲ ዋምቴት ልቡን ነማሌ ፈኒፈምቴ በላን ሂዱን ደሜ ኡፍዱ በለ ዳቃ ጫቃ ሰዋን ከነ ቅሌንስ ዋን ዱበን እንደብኔ በካ አማ ናመ ፈኒሰኒ ከነራ ሙርሜ ጀናም ባር ከደለቀ ኤጋለ ኦሮሚያ ከሰቴ ረብሻ ሞቱማ ከረ ጀቴ ሙጨዮን ወኒ ኩን ከኤጋለሜ ሻሸመኔ ካቲ ዋምት ረ ኤጋለሜ ከኢኒ ናኖ አማራ ማል ከኒኒ አብዲሌ ጅኒ ከነ ደቀ ለፈዲቱ ከነረቲ በርካ ኤጋለሜ ጀቴ ላል ክሊር ለፈከቴ ሻሸመኔቲ ልቡ ነማ አጄፈሙ ነምኑ ለጄሱ ኢትዮጵያ ከሰት ዋሚቸቲ ዋምት ጉበት ተቴኔቾ ሶ ከናፍ ወንስ እንጀቾ በርባደ ዲፈማ ሰገንታ ኪየሶ ነንጀነ ዱፈለ ረቡኤ ጀናኒ በከተከተ የሆነ ዱፈታ እስኔቱ ቀበከካም በኮታ ወሮታ ዋይ ኢትዮጵያ ረጋፊ ጋፍተን ሶ ቅሌንስ ና የምድረት እስኒ ሂክሳት እስኒ ደገሲሳ inni kaay gubbawunna kana finne maal tiktok yoo riga yaatanii Jawaar gubbat duula bantan kuni waa bara Jawaarin duula rabban uf gartee isa suura gaggaragalchuu miti wala feeraati tiktok irratti peeji qabdan irratti dhugaalee jirtu viidiyoolee duula lafa jira kanam naquu hin dandeenye firraa muruu hin dandeenye illee isinii qindeessee isinii fidaan waan keessa dabarre jechoota dalagame akkaataa itti deemamu gaafa nu'u namni kennan dammaqin saboonni birii warroonni gartee gaazixoossoon gartee wonna hedduu gaafa sarkaa baasanii jiran waa'ee gartee kabbabuሽ maqaan itti bayirraa eegalee ka gartee hin gaabbu ነገር ግን እንዳይደገም የምንፈልግ ከሆነ ምንድን ነው ያደረገው? ምክንያቱም ቅጽበታዊ እርምጃና ተጠንቶ ታቅዶ የሚደረግ ይለያያል። ቅጽበታዊ ከሆነ ያን ቅጽበታዊ የሚፈጥሩ ነገሮችን ማስወገድ ነው። ታቅዶ ከሆነ ግን ያን እቅድ የሚያወጡትን የሚያዘጋጁትን ድርጅቶችና ተቋማት እርምጃ መውሰድ ማረም ያስፈልጋል። በዚህ መልኩ ነው መሄድ አይደለበት። ግን ኦሮሚያ ላይ ብቻ የሚደረገው ነገር ትክክል አይደለም። ባለፉት 2 ዓመታት በሁሉም ክልሎች ይሄ ችግር ነበረ። በሽግግር ወቅት የሚፈጸም ችግር ነበር። ነገራችን ላይ እኛ ከፈራ ነው አንፃር ባለፉት 2 ዓመታት እዚህ ሀገር የመጣው አደጋ በጣም ትንሽ ነው። ለዚህ ደግሞ እኛ ከሰራ ነው ጀዋርን በተመለከተ ደግሞ በቅርቡ አንድ ፖለቲከኛ በተለይ የመድረክ አባል አቶ ጀዋር አሁንም ዜግነታቸው አሜሪካዊ ነው። አሜሪካ ኤምባሲ ሄደን ስንጠይቅ ኦኬ ኩዋን ብራቲ ያገስ ሲኒዱፍ ዳጋ
በብልጽግና ፓርቲና በህወሓት መካከል ልዩነት ስላለ ያ ብልጽግና ብሎ ቀጥሏል። ህወሓት ደግሞ በራሴ መንገድ ሄዳለሁ ብሏል። ከተለያዩ የፌዴራል ኃይሎች እያሉ ከሌሎች ኦኬ ኩልሌ ዋይ መስከረም ቡልቲ ሶዶ ማፊ ኢትዮጵያ በጎ በማሰብ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በማዘመን ከና ኃይሌ ፊዳ የበለጠ ሰው አልነበረ። ኦኬ አስ አላዳ ናቸው bakki sinii fi bakkatan inshallah bakkatan isin yoona godheetiin nakina liftan bakkatanaaf kana mara keessa naqee bakkatana bakki barbaade namcha gidduratti ajala kijibaatu gocha qasam የታሰረ ሰው ከዛ ተመልሶ namchi kijibaatu እንጅርታ ajal ጎታ ጨቀስ የተዋደቁ ናቸው። ታደሰ ብሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ ብዙ ፈርጥጦ ከሀገር ጋፊን ጋፈታሜ ጋፊ አቲ ኤኑቲ ኦሮሞ ያልተሞከረ አዲስ ነገር አለ። ጦርነት ተሞክሯል፣ አምባገነን ተሞክሯል፣ ሁሉም ነገር ተሞክሯል። ያልተሞከረው ድርድርና ውይይት ነው። ያልተሞከረው ዲሞክራሲ ነው። ያልተሞከረውን እንሞክር ባይኔ ለሁለቱ እንግዲህ እንደሚታወቀው በተደጋጋሚ በከተማ ጨቀሳ ነበረው እርሶ የብሔር ፖለቲካን ብቻ አንግበው እንደሚያራምዱና ኢትዮጵያዊነት ስሜት ከውስጡ የሸሸ የመሰሉ ሀሳቦች ሲንጸባረቁ ነበረ። ነገር ግን በተለያዩ ጊዜያት ሲያደርጓቸው ከነበሩ ትግሎች አማ በከተናት ጋፊ ዝራ ከስኒጋሉ አቲናማ ዋዬ ገርቴ ኦሮሞማ ቆፍ ኢትዮጵያማ ገቴ ሌሊስቱ ፈካታ ጋፊ ስራ ገላላ ጃዋሪን ከሊያን ኦሮሞ ጅሮ ጦጵያ ጀራ ደጋዋይን ዱሴ አከቲ nam qote awwalu dem oromo tana qabate bidannaqe tokkummaa Itoophiyaa ta'e akkatti deemu as keessatti isinii ifa jechuudha waan kalee dabre kaasuun kanaaf namni seenaan beenne bishaan gindoo irraa ta'edhan yeroo cufaa wanna tokko gubbaa yeroo haasaan nama tokko irra seenaa background itti faranjiin duuba deebi maal dalagaa ture maal jedhaa ture deemi ilaali jedhan hayyoon illee akkasitti waan takkarraa as fidanii waa dalagan dura deemanii jechuudha ammallee maal jedhan wanna tokko yeroo qabde hiddaan buqqiseedhan duuba isaa dhaqii eenyummaa isaatii fi seenaa gaarii hamtuu qabaatu waa inni dalage fuudhi afunnaqe haga namtichi sun eessiru waa irra jirutti waa'ee kan kee waa'ee sabaa waa'ee biyyaa waa'ee namoota gamtaa nama lamaa ta'u nama dalagu yeroo inni waan san keessa seenee borcu yeroo gartee shakkii irraa qabaate akka hin borcine akka waan san gubbatti rakkoon finne dhaqii fuudhi jedhan namoonni ammoo jedhan diinni dhagaa nuti qabanne waan godhan warroonni gartee diinonni bakka san irra si utaalchisuu duulota adda addaa si banee akka manuun jedhan kana paarsana nam tokko irraa jawaar jechaa oolta jedhan dhukkuba akkasii buqqisan ameerikaal doktoraa gartee bakka tanatti doktoraa agartee siyaasaati. By the way, akimalle balade alhamdulillah taali lodan. But mali ukuba yero ati qoratte hidda isa buqqiften ukubsataan fayya. Kanaaf jennaa yoo painkiller yookaan antibiyootikii mawii ka isaan taane kentee bira kutte deebi'ee numaa jabaatee lamuu painkiller fi antibiyootikii sanillee injifatee bira taree namticha ajjeesaa jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabda hiddaan buqqistee baasuu qabda jechuudha. Soo jawween as gubbaa waan jedhame. ከሚያራምዷቸው ሀሳቦች በመነሳት የኦሮሞን ሕዝብ ትግል በኢትዮጵያ ጥላ ስር የሚል ሀሳብን ይዘው መጥተዋል ብለው የሚቀበሉት ወይም የሚከተሉት አካላት አሉ። ሌሎች ደግሞ አየለም አካሄዳቸውን የሆነ ጊዜ ይቀየራሉና በጥርጣሬ እንመልከታቸው የሚሉ አሉ። አይ ለኛ ደግሞ እንደ አብሪ ኮከብ ናቸው ብለው ደግሞ የሚከተሉት አሉ። ከሶስቱ ጃዋር ዋይ ኦሮሞ ለቀባቴ ዴማ ለክ ተኦሮሞ ተናን ሶቡ ዴማኒ ገርቴ የሩፍ ኦሮሞ ሶቤቲ gariin dhaquu deema ka inni deemuun Oromoo Itoophiyaa tana jala hidhuuf deema warra jedhu jira sadaffaan warra urjii kenna jawaar jedhee deemu jira who are you eenyuti laaladhan jennee ni bar gariin namaa bakka tanaa irribaatti damman isa waggaa 5 addaati gaafin gaafatan gaafin dubbatu maal jedhe waggaa 2 dabree dubbateen waggaa 5 jechuu achirraa Usitai Abdallah man. Doktor itu jadi gafat dua kamsuke sorintur koshasha. እርሱ አሁን ያረፉበት ቦታ የትኛው ላይ ነው? በጥርጣሬ ለሚመለከቱት መልስ የሰጠ አካሄድ ውስጥ ነው። አብሪ ኮከብ ነው። ይኸውልሽ የኦሮሞ ሕዝብ ትግል ማጠልሸት የሚፈልጉ ሁሉ በስልጣን ላይ ያሉት ቡድኖች ስም መስጠት ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ ሀገር ማድረግ ይፈልጋሉ። ለማስታወስ ያህል ትግላችን እኮ የጀመሩት ከማንም በላይ ለኢትዮጵያ የተዋደቁ ናቸው። ታደሰ ብሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ ብዙ ፈርጥጦ ከሀገር ሲወጣ ጣሊያንን እየታገለ ከአባቱ ጣሊያንን ሲታገል የተሰዋ አርበኛ ራሱ በጦርነት ላይ ተማርኮ ሶማሌ 4 ዓመት የታሰረ ሰው ከዛ ተመልሶ ከተራ ወታደር
እስከ ጀነራልነት ሀገር ያገለገለ ሰው ነው ይህን ትግል የጀመረው። ገንጣይ አስገንጣይ ተብሎ ነው የተረሸ ነው እዚህ ከተማ ላይ ኃይሌ ፊዳን ውሰጁ። ብዙዎቹ የጠመንጃ ድጋፍ ለማግኘት በመፈለግ ኤርትራ ካልተገነጠለች ሲሉ በነበረበት ወቅት ቆይ መገንጠልም መሄድ የለብንም ማፈን መሄድ የለብንም እስቲ በፌዴሬሽን እንሞክረው እንደራደር ሲል የነበረው ሰውዬ ገንጣይ አስገንጣይ ፊዲስት ተብሎ እዚሁ ከተማ ተረሸነ። ለኢትዮጵያ በጎ በማሰብ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በማዘመን ከነ ኃይሌ ፊዳ የበለጠ ሰው አልነበረም። አላዳናቸው። ሌንጮ ለታም ሰጁ ለ20-30 ዓመት እንደ ሰይጣን ሲሳል ነበረ። ሌንጮ ለታ በኦሮሞ ካምፑስ ሲገፋ የነበረው ወይ እድል እንስጥ፣ አብሮነትን እድል እንስጥ፣ የኦሮሞን መብት የኦሮሞን ሕዝብ ጥቅም ከሌላው ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በተቻቻለ መልኩ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመገንባት መፍታት እንችላለን በማለት ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው የከፈለው። እንደዛም እየከፈለ እንደ ሰይጣን ሲሳል ነበረ። አቋማችን አይደለም በነገራችን ላይ እንደዛ የሚያስለን የኦሮሞን ህዝብ መበዝበዝ የሚፈልጉ የሀገራችንን ብሔር ብሔረሰቦች በተላላኪ ማስተዳደር የሚፈልጉ ከእውነተኛ ባከታና ባኪረት ዱባኔ ሳት እንጀላን ሳማዱ ባኪረት ዋን ከነ ቪዲዮ ጀዋሪ ከነ ፍዱ ዩስ ኒካስ ያጠ ባከታና ላል ቤተን ኡጋውሊ ዱባኔ ወልያና ወን ሙስጠፋን ገርቴ ጀዌ ትጉበቱፍ ልማሲ ኮማንዶ አርሲ ጅዶ ፋን ቀሬ አፋን ከዘ ስራጨ ሶ ረቢ ገርቴ حرام ጉዱ ባቴ ወላሂ kijib duudha bakki dhukkubni namtichi kun qabu beetani warrumaa isa guddise waliin dhukkubni ni qabu walla arsi kana fakee jirti luffeen arsiidha jawaar maamajjettee asii achi haatu kana ibiddanan qabaat takka gootoowwan keenya takka janaan waaqoo guutuu nadhii gammadaa fa'a jamaan roobalee fa'a barjagnoota qabnaa barjagnoota wooma kam keessa yoo kaase isa biyyen kaasu amma emay warra kaawwan yoo kaase jeneraal Taaddasaa Birruutii fi doktori Hayilee Leencoo Lataa adda bilisummaa Oromoo hiree ofii murteeffachuu akka fottaquu jedha fakkeenyaaf yoo wanni kaayuun irra dhaabbatillee san ta'uu baate maa jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuun kaasin meerum kawan isa kumaatama jirtu kan isa kamaadii fas dhufen jettu kanaami waan jiros gubbadda kan tarfe kana gubbabbar an waggaa kudhanitti maali reefa qabsaa yaadhama awwaalee mukarra dhaabee dhallee bakka beekaa jedheeti wanni ana sii ka'ee ala deemee baradheef akka si ala bayee waggaa lamatti dhe maali ijaaree qeerroo maali dargaggootaa ijaaree nuun jedha eeyyee mallas kamaaliif si erge kamaaliif ala baate ijaartee bar Oromoo tana leencoon dulloome warri kalee maqaa Oromootiin Oromoo muka itti dhanii oofaniin dulloome mallassi ergateeti maqaa kanaan achi teettee bar Jawaar Mohaammed anasitti maal wanni balaga xiqqoo rabbiin kun subhaanallah furmaata fiduu beekaa fide malee silaa bar waggaa 100 atillee mukan nuyi dhuuf yaga umriin kee jiru akkuma leencoo dulloomte osoo Oromoo amba jalatti wal hiitu mucayyoon gaafii ajaa'ibaa gaafatte gaafiin isin gaafatte eenyuati gabaabduma bar Jawaar Mohaammed silaa kiliiroonni lafa kaa'u qabu aan kaayoon kiyya laal wani mucayyoon gaafatte sadi keessaa tokko jetteen keessaa yoo kasiin barbaadde ati maqaa Oromootiin deemtee ummata Oromoodhaa laal Oromoo addatti qabsaa Oromootitti aan Oromoo firiistisaniif dhufte mucayyoo san jettee deemta namni gariin saniif deemta siin jedha gariin ammoo lakki Oromoo tana mukatti hidhee maqaa sanii fuudhee gartee waa jala itti dhaqee hidheeti Itoophiyaa keessa galchee Itoophiyaa jalatti akka bultu godhuu deema siin jedhani warri sadaffaan ammoo urji keenya siin jedhaati kamitteen gabaabduma silaa Jawaar akka inni jedhu lakki ani qabsaa Oromooti lakki ani gartee Itoophiyaan wanni inni warri eebaluuf akkas dalagee dhallaqu hin jiru gaafilee gaafatame guutuu isaa keessa Jawaar Mohaammed yoo dhaxxanii caqasame si warra afaan Amaariffaa beektan isin caqastan tokkottiin kallattii waan gaafatan deebisan jiru hiitiraay maaliif dhugaadha waa'ee gartee akkaataa itti haasa waa'ee siyaasaa barumsa irratti gartee ajittiin onnaa irratti kan inni barateeyyuu maal godhuu barbaada jesti waan tokko fuudheeni haasa'ee dheeressee lafa balleessee deebii achi keessatti deebisuu barbaada akkasii mucayyoon jabduudha ni gaafatte maal jettee ni qabde guutuu asirrattu san sin gaafanne bara kun waa'ee ajjeechaa irratti
Inni didee jennaan Shaashamannee bara isintu du'a Itoophiyaa keessaa mootummaan kun dhufe eegalee bare warratti waan ta'e eegalee jettee mucayyoon ka bakka biraatti sin gaafanne du'aa jira itti himte jechuudha. Oofee daqiiqaa meeqa harkaa fixeeti dadhabdeen naan itti dhiiste jechuudha. Ammallee kan akkamitti fide gaafiin isin gaafate sadiin keessaa kami Oromoof qabsooftamoo Oromoo Itoophiyaa jalatti hiitee namni akka siin jedha waa sadi siin jedhaniitti irra siin deema bakka waa sadi siin jedhani sadiin keessaa ati kam qabsaa Oromooti moo Oromoo Itoophiyaa jalatti hidhuu deemta moo namni gariin lakki urjii kennayyuu siin jedha Jawaar gariin namaa urjiidha siin jedha bakkalcha siin jedha kameti clear Jawaar maal jedhe lakki yes akkuma jedhe san osoo Jeneraal Taaddasaa Birruu sun Jeneraal Taaddasaa Birruuti isaa miti ka gaafate waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Dr. Hayilee Fidaa Faatii Leencoo Lataa Faatii sun gahee jarri kafalan. Maal jechuu barbaadeet inni barma akka deemu barbaaduuf wanni jartaawwan keessaa baasee fi warroonni kunniin Itoophiyaadhaaf Jeneraal Taaddasaa Birruu leeroo sanitti Itoophiyaaf Jeneraal Itoophiyaatti makkinni deemu barbaadu baraan Itoophiyaa jechuu barbaada yes Itoophiyaa namni tokko illee hin jiru. Eenyu wanni inni jartana keessaa baaseef Hayilee Fidaallee Itoophiyaa Oromoon achi wachutuun bu'aan qabdu kana walii galla namuun beekan amma waan barii wayinaan ofiinaam. Leencoo Lataallee nafxanyootaaf qabsaa ture yaappaa keessa dhufe. Yaappaadha ni beekan namni Gimboo 7tti hadhaate jechuudha yookaan ammoo wannaa kanneen ni beekan namuu.